آمدی خوش پایتخته لیرو گل سر تخته آمدی خوش پایتخته لیرو گل سر تخته آمد چقاس رنگینه دیرو کاغای زنگینه کم نار دل برینه شبو کرده وینه خودی تا جازرینه خوش آمدامن خودی تا جازرینه خوش آمدامن آمد مدیمن سبرا دلیمن آمد مدیمن سبرا گلیمن آمد مدیمن سبرا دلیمن آمد مدیمن سبرا گلیمن Zitoros et azagros Dom de kaha piros Zitoros et azagros Dom de kaha piros درس مرفات شلامر قامش لو بطمن حولر محبط سيني ساقز ونورمية كرقو قز ليدنا فوندا تقز خوشا مدامن ليدنا فوندا تقز خوشا مدامن آمد مديمن سبرا دليمن آمد مديمن سبرا قليمن آمد مديمن سبرا دليمن آمد مديمن سبرا قليمن وارشيرو بلنگان مير خاصان و اگیتان وارشيرو بلنگان مير خاصان و اگیتان جي مسكني مكردان كوا و شيخ سيدان جي مسكني مكردان كوا و شيخ سيدان سيد رضا بسربان بشا مدامن سيد رضا بسربان بشا مدامن آمد مديمن سبرا دليمن 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 ساعت خوش سپاس دم başlama şevanen heja be bername ektin de sala nuda despeka sala nuda peş beriyone. Tamaşavanın heja her encamek de be despekek. Veki vekeliye veki ve despeke. Saleki dinji derbas bu. Ve dest bir sala nukir. Her sal da hemen demeda despeka xavnu hayalen xoşun. Sala bere bir rengi derbas bu be ji sala nu heviye ve dijine. Ji bu jiyane hezeki de mirovan mirov dikare bebeje hatta asteki. Ji bu mekurdan ji İsal, sal, şengal bu, sal, kobane bu. Jidaku ke hatta Afrin'e, berxadan bu, avaya beve rengi. Şengal bu, kobane, des bi sala nutkin. Gele kurt de sala 2015 da be erişan mezin ra rubruman. Hezin ku roşalata navin, beri nava hevdan u nava bahara araban ve kaosidanen. Xwestin ku ve rewşê bikin zivistana Kurdan. Lebele hesabê wan ê malê û aşê li hevdû derneket.
برخوادانا کوبانه یا بالرنگ آرینان حسابن داگر کرام پوچ کرن. اوله هم بری هویتی پیشوروتیا 1000 سالام برخوادانا کردان جبو مرواییه بو هیوی نهاجی جبو تواهیا آزادی خوازو آزادی پرازان رنگ هیویه رنگ کردیه کوبانه هم رنگ هیویان کردان گشو زندید که او هم جی ینگلن روشالتا ناوین سرسالاویا نو پیروز به و هم ده بیجین که سرسالا نو جبو کردان و جبو مروایه جیهانه برا آشیتی و آزادی بینه بوم خیراتون سرسالا سرچاوان هاتون امجی سپاس کن بری هر تشتی امجی سرسالا 2016 لحمی مروایی ام پیروز کن کسی که دو بجه مروون کسی که گوی خواه چاوی خواه دوی خواه جتشتارا ناگرن و نابینن جبو آننا کسی که حقیقتا جبو ملتین روژالاتا نابین آشتی و براتی دخوازه و کوی دخوازه هم سرسالا هم پیروز کن و ایکن ایرو برخواددن ایکو ایرو فداکاریت کنم جزنان سرسالام پیروز کنم سپاسی خو پیشکشوان امجی کرک سپاس کن من تنه دانست کردن فرقین جبر کو همو کس دانست که تماشاوان مجید دانست که فرقین azat رویتیت موزیک کینگا دست بیکر ام بریا رویتیت موزیک بکن ام پیشی بحث فرقین بکن فرقین کیه اوش کیه herkes zane andisa دوباره بکن فرقینه یعنی از خود جگند فرقینه اسپیرا خالمه yani malbata ki dibe ya proleter kesin ketkar bavim bu ketkar bu sale 8 da ev jivek sale niro ku çava milleti Kürt koçberd bet sadu khazın milleti Kürt koçin derindine bugün sale 8 da koçber bu pişti sala notu yeki da zat Muhammed'i notu haftan car çun 10,000 yeki da cardan hatın hecil vedere me yani az vay 25 سالجی زیادتر هم 88 ورده کار هنر دکم لیدن سال نوتی دا وک فرقین آلبومه کی مچکر او گاوه حواله می خواندوان یونیورسیته به پیشگیریان وک کما سردیلان به نام زمان کردی زمان می سال نوتی دا آلبومه کی سام چکر پاش نوت یکی دا کو ناوندا چاندا مزوپوتامیا و بو وک کنزان ناوندا چاندا مزوپوتامیا جبو خباتن چاندی جبو خاناس کرنه براستی جی کدک مزن دده روی سازی دا اندی من ناساندنم چی بو ولو داری من دست کار کر حتی نیروژی وک اندامه کی نواندا چاندا مزوپوتامیا وک خبات کرکی ویگلی کاری چند öneri pekti. Benim. Farkın tu yazdı sali dest be müzik etki bu komeki serhildan ne? Yazdı sali ne? Çen sali bu? Yazdı sali. Bıçak bahsa serhildan peki? Koma serdilan. Serdilan. Yazdı sali çava min dest bekir. Az vakti çüme dibistana sereke mamustay kul farkini mektaba kozde bum. Yani wî karî dikirin. Birastî jî hemî Kurd bûn. O Kurdperwer bûn ji Kurdî hez dikirin. Zêde di nav dibistanê de kesê ku Kurdî strana bêje tune bû. Yani ez û zana farqînê hevra me dixwende yek jî hevalekî me bû navê Ebdulkerîm bû. Me her sê ji we stran digot ji pola yekî hetanî pola pênca me stran digot yani li wê mektebê mesela mamostekî me ku em îro di şexsiyeta wî de hemî mamosteyan bi bîr tîniye ku di kuştina kontraya de tek çûn. Em wana hemî bîr tînin Mehmet Geren mesela mamosteyên bû em Mehmet Geren dibistanê digeriya bi der diqiste taybet hewşekî mezina Gazîl Öğretim Merkezane di wê hewşê de li hember milletê stran da gotin îja digot em biçine gunda jî. Bisa digeriyan li gunda jî me stran digot. Ya di 11 salî belkî li wê derê wisa dest pê kir lê destpêka min û hunerê 88 da li Kocaeli'ye dest pê kir. Ew jî bi piştgiriya van hevalê üniversiteyê ku ana Piranî jî belkî nelvandera bin. Ewan hevala piştgirî dan min albüm çêkir û wisa komekî koma serdilan. Me pêkaniyan Yılmaz, Metin, Çetin, hevala Çetin hebû Nurcan ez barim navê. Ewana pir piştgirî dan min yani Şeref bû, Samî bû, vana
براستی جبو که وی کاری بکم گلک پشکریدان و پشتی جمع بردام کرد یعنی اما دست به کاملا هری کو ادبیجم یعنی موی کاری پیکر نوتی دا معلوم چیکر لی دست به کاملا تبلیغون نوند چند مزبوطامیا سالا نوتو یکی پاش نوتو سیادا آمده جی نوند چند مزبوطامیا و بو اجل ورد خبرتیم از کتم کم آزاد یعنی تبلیغ کم آزاد بوم و کم آزاد را حتی نیروجم وی کاری بکر یعنی وک فرقین و از بجم خبات کی چاندی سر آرشیوا کرد زده سگنامن اما به سر خواهم من سه حبال بمشکر یعنی یک زمان کردی زمان ما سالا نوتی دا سالا 2008 دا روز وبه سالا 2015 دا جی دری کم آزاد جی کم آزاد جی شمال سالا نوتی سیادا سالا 2000 دا بهشتامن سالا 2004 دا جی شار خیلی وانجی شایا سترانا همی آلبوم واندا سه آلبوم آدم جیگرد پرانیجی سر آرشیوی مثلا از آرشیوان 160 رپرتوار خواهم پیکان یعنی آرشیو خواهم مثلا آلبوم تا داری بچه کرباخن جبر کو تبی آلبوم جبوت تایبته 24 ساله هنریت نوا به آلبوم دا کم کریه yani 25 سال دقیقه دویدا ama hemi 25 sali 25 سال hemi کارن کو بکریه چند هنرش بوم پیروزن جبر کو اد زانم مجبو گلکی کریه یعنی خبات کیش بو آرمانجا وی گلیش بو چند هنرا وی گلی پیش که و میکریه یعنی از بو باریه دم مجبویی جبو من همیجی پیروزن زده جی از مثلا هنگ دبجنی تو چما سترانا نمسین از زده سر ستران گالری و دنگبجی آرشیوان مثلا لیکولین برم گرگ لیکولین کری یعنی سروان گلک آرشیو توم کرد پرانی جزا اول ستران آرشیوی کم توپ کن مثلا آزاد زده خیره جوان دبینه او دخبتینه نکنه yani karımız zede ve او جبومیش 25 سالش میگوت yani 25 ساله da tişte ku me çekriye ve ku cardını jembejin 25 sale hem jvi gelira vi kari dikin o albüme gusama pekan gelek baş منجو بخيراتم باران هوال azat بخيراتي شو عمر و باران بنا abone me her برنامه me çende de am müzik ete tüm bir merhane em spasiye hocanat kendisi ne haval brastici ketkarın yani gelek kedavan yani ki TV برنامه Özgür Gün TV gelek kedavan he hem gelek spasiye hocanat kin azat tuji stranandı bejine mesela vakti farkında go taji per dubare tkir تجي جير سترانة تبيجي تو بسرخو سترانة تبيجي آن تو بسرخ سترانة تبيجي أزاد أري بخا نجي دزلي فرات دست بكر كوما ما هبو كوما نجيان ماشي كوم بلاو بو نها ستاني سرخو تخبطن سي كليب من شكر نها جيم سر ألبوم تخبطن demek nez de albümümüzü derkebe gelek başa serkefte tıkazın şöyle farkın sala kaset yani ama uçak albüm nim bun kaset bun albüm yekemin la Avrupa'ya ve darkıst Ekoma azat Ekoma azat vakti bu kome kira şartı mercek bu sahabun dinav strana da stranın ko mesela navarok yevan ligor sistemi an goriku ev kabul dikin ne data kabul kirin avan albüma pranice Avrupa dert kendin Ekoma azat notu sesiyad albüma ko meşamal çekir bu ev albüm Avrupa derket pişti notu çara da li Kurdistanê û li Tirkiye derkete ji ber ku pirsgirêk derdixistin ji bo albûma ki piştî wî ji xwe gelek caran mehkeme çêbûn bin çavkirin çêbûn ji rêyê wê yekê da gelekê ev gavê hevalê me berpirsiyar komê hevala Turan bû heval Turan û Bawercan Şîlan Memo em bevra dixebitin gelek car pirsgirêk çêbûn yani ama min not yekê da zimanê Kurdî zimanê me çêkir Koma Azad notu sisiya da albûma Şemal jî albûmekî de müzika Kurdi da yani albümeki ku meriv deyneci gibi beje yani albümeki ku rastî jî wek arşiv merid karbe bixebtîne ji ber ku hêjî tê godarkin ve 23 sal derbas bû ev albüm derketiye 23 sala da stranê wê hêjî tên godar hêjî tên godar kirin yeka koma berxwedan jî yani tiştekî watayê gelek girane farkın vakti ve Avrupa'ya kasetten şemal nave komazat ve darxist le te beryawi
قصتکی زمان کردی زمان کردی زمان ما yani tevil ویا من از او گاوه کوچبر بودم یا مگوت هم سال 80 دا کوچبر خوجالی بودم از انشاء داد خبتیم پیشتی وی مکار چایجیتیت کرد یعنی yani van karamet kerem dve pişti sale havale şagird dahatına cek me çaya me jber kam kurd bun o hene ki segnameji ne ziwan bu datın çay jagir unishtin avana yek dicara minwa mehvra strangot paşi gotun ya em dixazim be hevra bixebtin yani yekem cal be dere belki kesek ijder va bi şagird ara komek yavat kir karek kir jber ku şagird zede buxay kard kirin yani o bu navay medes bekire ve koma serdilan mı avakir. Koma serdilan em jev gave çarkes bu ez bu Nurcan bu Çetin bu yek havale gidine bu marat xapti paşe gotin em albüm bikine albüm çekin. Meçu be piştgiriya wan havala ji pere albümü çekini ji wanda yani ji burse xwe pere qatandın anin navevda pere topkirin. Pere wan me albüme çekire ve gav gave zamanı kurdi zamanı me farkı. زمان کردی زمان ما سالی نوتی دا تدرخست. سالا نوتی. وان دما دا کرد گلک کرکرنا چنده هبو. گلک کرکرنا چنده و دجوار بیجی. تاوی دمه دا بسر خو. فرقن هاو چاک گل جوان بو پچوک بو. تا چاوا جسارت کرد یا جهازه کی چاوا هات بو. سرته کته هم جعلی زمان دا پر کرکرنا چنده جعلی زمان دا پر هبو. او تا زمان کردی زمان ما تا البسته کی وسا گفت. Kije hestan bu. Anji kije. Çab. Deve merci ki dest be bikra. Bavemin diamın mesela bavim piçek Türkiye zane diyam heci Türkiye zane. Ojber heste ve gerek min banya zaman. Ev koçberiya ku em jbir me derxistin. Bimara mesela xeynime gelek ez farkını derket usa farkın jber ku çanda kurdi da ciki taybet bu. Gelek strambeş hebun komelên Kurdî piranî jî li wê derê ava bûn yani ez dibêjim komelên Kurdîn yên şoreşker zêdel farqî nebûn yani wana vî karê çandê dikir wextê ku em çûne metropolê Tirka jî ev bi mir hebû yani mesela min sebîtiya xwe da pir rehmetiyê şiyar godar dikir yani ji bo min şiyar cîkî din nebû mesela aram Tigran min godar dikir ama şiyar Cüda bu yani elbamın yani. Düşme daveti vi, min vek vi strana digot. Davette da vakti saz ledik iste. Yekem car mesela sala hafte ve haşta da meb sazera stran got ya. Evji Mehmet Esmer davette giwan hebu cirane mebun yani. Mahlama bu got niye yek stran de beje. Gazim kire çüm stran got yani hafte ve haşta gave çüm mektebe. Yani ya avli ya sisiya bu ezbar. Yani jwe derê estem ji ber wî jî min digot ez gerek vî karî bikim. Min tîsa ji xwe çûm înşata dixebtim jî min stranê Kurdî digot ê ku me dibirin kar digoya stranekî Tirkî jî bêje min digot ez Tirkî zêde nizanim. Ama min dibistanê Tirkî jî digot yani stranê. Lê piştî ku bavê min mesela koçber bû em malbatî bi trênê ji vir çûn yani. Tiştekî pir xirab bû yani. Dibe trênê bi komirê dixebtin bi rastî yani bu an trênam ji vir çûn yani. Tiştekî wisa bû. Em wextê çûn jî indî bi zor yani. Bavê min heta Amedê ji Amedê ji jêr gotin gerek dijbir jî derkeve. Wisa koçber biçû. Ji ber wî jî ew hê jî di me re birînek bû yani. Li hember vê sîstemê bi çi neway be gerek em xwe biparêzin me jî bi wî neway dest pê kir. Yani bi stran gotinê di malê da Kurdî û xeberdan yani Tirkên cîranê me bûn jî ewana indî bûbûn meçawa gazî diya bu xwe bavê xwe dikir mij diya xwe re digot dayo bavo ewan jî digoya dayo nêrde bava nêrde wisa digotin yani Ve wan asimile kiriye. wisa aynı wisa bû yani qet ew nedikir yani hê jî ewana tên mala me xeber din yani dibêjin ji ber vê seg nawe ji ber vê însanetiya we bi rastî jî hurmet nîşan dan bavê mesela tekerê Bengaha kokî gelek bixewet bixurt biyekî hindane bûyî. Yani sedemê vî bi rastî jî diyamını bavêm bû yani. Diyamını bavêmin çünkü ew kurdatiya xwe parastin yani. Metropolên Tirka jî ve Kurd sekin yani nehiştin. Zarokê wan tevlî sistemê ve an wek sistemê bimeşin û wisa kar bikin yani. Kam stranekî din jî godar bikin em dîsa berdewam bikin. Pêşevî.
ev stran awliş xwe me got ev ji albûma me bû. Ve şeve jî tew Bülent Turan gotine. Strana Bülent Turan çekiriye. Rastî strana wî bû ev jî ji bo bîranînên geliye tiyarê ev strana tê çekirin. Em ji bo wan bibêjin. Wê şevê şergiran. Çaralimin bombe barandım en yaşar destenim abum. Çaralimin bombe barandım en yaşar destenim abum. Perçekirin canı beden amin en yaşar destenim abum. Perçekirin canı beden amin en yaşar destenim abum. Veşe veşer şergir albu Veşe ve hayal berxwedan bum Veşe ve stene mabum Veşe ve heval Veşe ve şer giran Veşe ve hayal berxwedan bum Veşe ve stene mabum Veşe ve heval Gel yetiyari berxwedan bu Serkeşe ve şahid bubum Gel yetiyari berxwedan bu Serkeşe ve şahid bubum Hem eskirin aha piroz Diro ketim jiyan bubum Hem eskirin aha piroz Diro ketim
ve şebe şer şer giran bu ve şebe hayal ber xedan bu ve şebe steni teni mabum ve şebe heval heval ve şebe şer şer giran bu ve şebe hayal ber xedan bu ve şebe steni teni mabum ve şebe heval heval ve şebe şer şer giran bu ve şebe hayal ber xedan bu ve şebe steni teni mabum ve şebe heval heval heval. ساعت خوش گلک سترانکی خوشه یعنی هلبستوی گلک بمانی داره جی کوره جی نها جرنا ام مالا خونه جی دری برسره ما نافچه سوره آمده جی هر تم دبیجن شرکت دجوارد قومه شرکه هی برخدانه که هی افستران بچک جی مبر سوره مبر جزیر مبر نسر بین فرق انتو دبیجی Ya prastici demek merif strane usa dibejeci esas dem buye rendi merif naxoza strana bejeci ama dibe heneki deran daji merif dest bebeke jiber ku merif ve denge kesin kul berxwadin merif ve denge kesin ku iro di kolana daj bu parastina vi milleti di berxwadin yani dibe gerek merif ve denge wan jiber ve jî yani strana gerek merif bebeje yani mesela yani be nabe yani. Raste. Minake ki bidin minaka rojava. Yani rojava rastici re tekoşine ki mezun bu lehem bere daişe ber çeteyn hovan le wan stranan hem le bakur hem ji le ali rojava Mirovati hamu civakil serkiya dıgır. Hesteki mezun da davan. Stran jiber ku herkes godar dike yani. Ev dibeje ya. Bu stran godar kirni ne havce merv aynı milleti be. Herkes dikare yani stranan müzikan godar ke jiber ku tişteki navne taviye dibe evrensel. O stranin ku iroj bu şoreşa vi milleti hatine çekirin jil her deri te godar kirni. Yani em gelek deran digarın stranin ku em jibu şoreşa rojavan jibu şoreşin dibêjin zêde millet bala millet dikişine zêde ji millet serwan stran disekine yani çima ev stran ji bo çi ev stran ji bo millettekî heye ji ber ku ev millet bi salanan tê asîmlekirin çanda wî tune tê hesibandin zimanê wî tune tê hesibandin erdingariya ku lê dijî tune tê hesibandin navê wî tê guhartin yani tiştekî dine dibe meriv vana gerek bîne ziman meriv li vî xwedî derkeve yani hinekî jî indi buye em astak ana etedane yani liber sereme liber dereme li kolanên me insan tên kuştin wextê ku li hember ve yekê jî em nikaribin bibin zimanê wan em nikaribin bibin dengê wan dime de problemek pirsgirêk ye yani endî dibe sirf ji bo ku hinek bibînin em vî karî nekin yani niha endî wisa bazarekî wisa çêbiye yani bibirin do sersal bu ama Kurda sersala xwe pîroz nekir yani. Ji bo Kurda wek sersalek nîbû ji ber ku gelek êrişên hovane gelek tiştên din li ser Kurda de têkirine lê tu aliyê dinê da dinerî hinek televizyonê hene wek ser navê Kurda goya wî karî dikin ama wekî ku tiştekî new be li Kurdistan ti problemek tune be û o însan herkes di mala xwe di kêfê da be. Wisa nêzkatî. Eva nêzkatiyan dî gerek milletê Kurd gone din ewan yani. Ji ber ku li vê derê rastiyek heye di vê rastiyê de gerek karê xwe bikin. Di vê rastiyê de nêzkatiyê xwe bikin. Ya di vê rastiyê de yekîtiya xwe bikin. Xwenêzî welatê xwe bikin yani. Ew yani. Ê ku meriv xelas dike welatê meriv e. Welatekî dinê yani tu demek lê bijî piştî demek çûn da jî ew te têr nake yani.
Hünermendeki vekite 25 salı hünermendiki o gelek terutjeji farkın o hamu nava civak edajı farkın pır tehskirin. Ligori farkın hünermende anha ev şoreşa ev tekoşina ku develate wanda da kavme çıkası terutje der bastıkın yaşı çıkas peyamant karın bidin civake yaşı çıdke ve ser bare hünermenda. Yani hünermend bu kadar beje neynika civaki. Eğer kutu neynika civaki bir an te gerek ev gave berpirsariya xwe binici yani. Berpirsariya hünermenda çiye? Berpirsariya hünermenda vek dengbêja. Dengbêje me çikin hep salan bu yerên ku bûne li Kurdistanên an li vê herêmê tiştê ku hatine jiyandin hetanî ana bi 1000 salan bi 100 salan anine ziman hetanî ro anine û em mîro dizanin ku li wan dira ev pirskirêk û hatine jîn. Hünermendê me îro jî dibe bi vê zanebûnê gerek nêz bibin. Yani nêzgatiya hünermendê ana çawa ye em dixwazin werin astekî wek popüler nêz bibin. Em ji xwe re çend stran bêjin, çend klîp çêbikin, derkem çend heb bername ji xwe piştî wî jî ew ê me derxine konseran aliya aborî de jî ew me têr bikin ev ya nîne mesela me yani. Eger mesela me ev ya roja me dest vî karî kira bi rastî jî me nekira. Ew gavê navendê çandê Mezopotamya îcam nedkirin yani. Ne hewce bûn vebûn. Ama armanca wan saziya wextê vebûn çi bûn? Li hember vê qirkirina çandê, li hember vê sistemê, li hember vê asimilasyonê seknek wan heye şoreşkerî hebû. Lê em îro dibînin bi hezaran hunermendê Kurd hene, bi hezaran stranê me dibêjin, bi rastî jî stranên xebatkarên vê tevgerê dibêjin. Ama te çi ji wan re dibêjî ew karek hûn dikin karek îşaş e. Bi nevî karî bi vê usulê têkirin, bi vê qaydî têkirin. Çünkü insan bi salan li vir ket dan, çûninek derê ket dan, niha ne di nava me dane, hûn stranê wan bi curekê dine dixebitînin ne rast e. Wextê tu ji wan re jî dibêjî ya dibêjî me em jî Kurdînin. Ya Kurdîtî tenê têr nake ji bo van mesela. Ji bo xwedî derketina van kara, ji bo xwedî derketina dengê vê milletî. Yani tiştekî ku ji te tê xwestin sirtê êş û elemên vê gelî, kêf û şayên vê gelî tê benî ziman, o tê vê gelî re bijî yani. Vana tên xwestinê. Lê îro yani tu dinerîn nêzgatî wan, nêzgatî aborîne, nêzgatî berjewendî, xwe bînin astekî û paşê jî derkevin televizyonên dine. Yani gelek kes diçin bi sistemê re dixebitin. Yani çanda vî milletî dibin difroşin yani. Dibe evana gerek dev ji vî karî berdin yani. Yani un bin bane Dicle Fırat'e de koma, bin bane Dicle Fırat'e de un xebat meşine. Alternatifeki heye jî buna ku van gelan carna dineri ki denge wan xweş e derdixin sê stranan dibêjin kulî vekî çêdikin. Tizanî çi? Alternatif saziyê Kurdan e. Alternatif saziyê Kurdan e. Bi çi pergalî dixebitin ya Yani saziyê Kurda da hemî derfet hene. Gelek akademî hene, işte re bêjim gelek konservatwar hene, ser vê yekî jî derê xwe ji her kesî re vekirine. Wextê tu bikevî navê te dizanî, vî karî dikî. Yani gelek hevalên niha 20 sale li derve kar dikin, niha nû tên me re dixebitin, dibêje em mehîn û dest bi hunerê kiriye. Yani 20 sale vî karî dikin, bi rastî jî çünkü tên wan ji şirê qey farqîn li wê sazî şeveqê heta êvarê diçe bername û çi bixwaze wek bîye. Tiştek wisa tune yani. Li wan sazî edaletek heye. Tu piçûk mezin ew ferq nîne yani. Li wê derê kî ket bide, kî li wê derê xwedî derkeve, kî ji bo vî milletê kar bike, ev rêxistin, ev sazî hemî derê xwe ji wan re vedike û bin emrê wan de dixebite. Ez şagirte yur bu. Yani wisa dixebitine bi sedan jî niha gelek heval tên dixebitin bi me re jî dertên bername em dinerin li wan jî mesela piranî jî meselê berjewendiyê pêk tînin. Yani ev dibe gerekinek ji wî berdin. Yani me jî bixwasta demê salê çûyî de wextê ku ji me teklîf kirin yani bi pera eştera bêjim dihatin digotin ya werin saziyê me de bixebitine werin televizyonê me de van bername çêbikin em ev qepirev din yani. Ji me re wan teklîf kir me jî di Gün TV de bername çêkir yani. Bê pere yani. Em wisa nêz dibin ji ber ku rastiya me ev e yani. Em rastiya xwe çiqas xwe dûr bixînin, çiqas jî bibêjin em nebînin, ew gavê têkçûna me ye yani. Ew gavê hunermendê Kurd jî ew ê bibêjin em
bir karı yani rastici yani çumat kın yani. Wisa ama saziye mehane iro derfete mehane bu an derfeta necbu farkın tane necbu bilentene necbu havalendine tane bu herkesiye. Avan saziye ve milletine hem millet de belli xodi derken. Nasıl? Ya mesela hünermand bastıkın hünermand peşengiye civak etke. Mesela magol farkını lece Suriye Cizre Silopi her deri şereki yaji berxodan ekedi xavma. Me basi rojava jikir viyan peyman. Mesela hava viyan peyman ji jiyana xuj desta ev ji hem helbestvan ekibi hem stranbej ekibi hem ji şervan ekibi jiyana xuj desta le vakti le dinerin yaji le jiyana viyan peyman hem dinerin kes per viyan peyman nas nake ebe ku şoreş nizam be per fam nake le le helbestek wî xwandiye stranik wî dibêje go heta go diçe yani heft sal heta heft sal yecitçe hej mer vaqt stranı viyan peyman eser kobani dibêje şo hemû li wîrê çi dibe çi nabe bi klîba xwe jî mere wî stranê bes wî stranê jî mere dibîne mere fehm dike ki li wîrê çi biye. Yani ona hem dengbêjî kir hem ji bu vî gelî berxwedanek mezin kirin yani. Dibe yani belki em wek wan nebin jî ama bi hurmet nêzkatî li hember wan ew jî sek neke yani. Rastî jî yani çünkü wana kedek dan îro gelek kes stranê wan dibêje gelek kes ser stranê wan de ji wek şoreşger jî tê nazandin lê dibe wextê ku em wan bigirin devê xwe navê wan bibêjin jî nêzkatiyekî me bi hurmet gerek hebe li hember wan yani. Ji ber ku bi rastî jî ewan bê dibe bê berjewendî bê menfaet bê tişt nêzbûn û hem stranê xwe gotin hem jî berxwedanê mezin kirin. Hem şerexo kirin hem jî stranê xwe got. Farkın koma berxwedan hebû. Hê jî heye koma berxwedan. Hê ji devê kî vetkî mesela pir koma berxwedan pir godar nekirin jî herkes navê koma berxwedan dizane. Bi te ev koma berxwedan stranê ku dibêje heta anha ji ew çaxî heta an hatiye an jî ji ser navê xwe kanê navê berxwedan an jî divê demê da pêşengîkî kirbû. Yani çi ye hê jî koma berxwedan taybettir nava civakê da dideseklandin. Yani taybetiya koma berxwedan dema kes nedgot em Kurdin kesê stranê Kurdî nedgot wana gotin yani. Kesê behsa şerên ku li vî di Kurdistanê tê dayîn kesê behsa wî nedkir awana stranê xwe da wiyan ziman yani. Awana stranê xwe da qehremaniya vî gelî berxwedanên vî gelî serhildanên vî geniyan ziman yani. Milletê Cizîra Botan bi koma berxwedan nas kir yani. Çiyayê gebarên çiyayên cudî an çiyayên dinê herêm yani Kurdistanê bi wan strana nas kirin yani. Yani ev kedek mezin yani herkes nikare ev yapke. Ji ber wî jî koma berxwedan 100 sal ji derbas be ew stranê xwe afirandinê xwe bê nas kirin. Xebatkarên ku di nava wan da di nav koma berxwedan da derketine ji zozan bigire hetanî Mizgîn, Serhet, Çiya, Sevkan yani ev vana her tim insan birbirine mesela Seyd Xan, Xelil Xemgîn, Diyar gelek ketkarên wisa hene ji ber wî jî ev nan ji bîr kirin yani. Mesela em dîrokê dinerin dîroka hunermendiyê dinerin herî dawî viyan peyman mesela jiyana xwe ji desta hozan Serhat bû hozan Mizgîn bû yani hem alîkî da şerekî ser çanda qirkirina çendê dikirin û hem alîkî da jî parastina gelê xwe dikirin. Yani vana hunermend mere kare bêje parastina gel dikirin ama ona parastina çand û Hunera. huner zimanê vî milletê kirin yani. Ê ku millet li piya dine çanda wî ye. Ê ku millet li piya dine dêle zimanê wî ye yani. Eger çanda meriv tune be zimanê meriv tune be welatê meriv jî bêzar û ziman e yani. Problemek wisa ye. Îja wan vî karê kir yani. Ew karek pîroz e yani. Kam stranekî jî godar bikin. Farkın Yani ez me pir beriye dengê te kirbû em çend cara dibêjin farkın bibe mêvanên me farkın lê me xabin nebû mêvanên me. Kam stranekî din jî godar bikin.
Nevdilimin tüm biaren Dike gazi yu hevarem Evdilimin tüm biaren Dike gazi yu hevarem Ji derdi ve yara delal Elçen sale kurdin alem Ji derdi ve aha delal Elçen sale kurdin alem Her dibinem eşu geman Jedin nayi kefu seman Berbederdan de her kim Ve kaniyu avazelal Her dibine meşu geman Jedin nayi kefu seman Berbederdan de her kim Ve kaniyu ave çeman Ahu hasret adkeşim Jibu yare vezdilişim Ahu hasret adkeşim Jibu yare vezdilişim Vek bülbülü قفستم هم دو خوینم هم دو بجم وک بلبلی دو قفستم هم دو خوینم هم دو بجم هر دبینم شو غمان جدل نایه كيف سمام بربدردان دهركم وكانيو آبي çaman her dibinem eşu غمان جدلاye كيف سمام Berbederdan de her kim Ve kaniyu ave çaman Ve kaniyu ave çaman Yekidinci farkı Yekidinci Yani usta sütranan hoş bejek ki merev nan khazı bikeve hevokan Tamam. Bes sütrane kidinci bejin Ya gidin hem digarım bejin Digarım Gelek sal navici bir yani
من تا پرسیشتنی بو ناستر که لازمانا کس کس سورا افسونی خوشکا روژه و بارانم من تا پرسیشتنی بو ناستر که لازمانا کس کس سورا افسونی خوشکا روژه و بارانم دیگرم نگرم اصلا نبینم لول بر سکراتم از به حمدن عالم لول شب و روز من تاریخ خونان دیگرم لول خونان دیگرم لول دیگرم نگرم اصلا نبینم لول بر سکراتم از به حمدن عالم لول شب و روز من تاریخ خونان دیگرم لول خونان دیگرم لول خونان دیگرم لول من تپرسیش دیرو کباب و کالانا کم ناره جو دل دارین که اوین آوانتن پیروز واره من تپرسیش دیرو کباب و کالانا کم ناره جو دل دارین که اوین آوانتن پیروز واره دیگرم نگرم اصلا نبینم لول بر سکراتم از به حالدن عالم لول شب و روز من تاری خونان دیگرم لول خونان دیگرم لول دیگرم نگرم اصلا نبینم لول بر سکراتم از به حالدن عالم لول شب و روز من تاری خونان دیگرم لول خونان دیگرم لول خونان دیگرم لول من تپرسیش پیکرین می کم ناره او غیزن بشارتی ریوان قدنگ ناده من تپرسیش پیکرین می کم ناره او غیزن بشارتی ریوان قدنگ ناده دیگرم نگرم اصلا نبینم لول بر سکراتم از به حالدن عالم لول شب و روز من تاری خونان دیگرم لول خونان دیگرم لول دیگرم نگرم اصلا نبینم لول بر سکراتم از به حالدن عالم لول شب و روز من تاری خونان دیگرم لول خونان دیگرم لول خونان دیگرم لول خونان دیگرم لول سپاس سپاس باش. گله خوش بو یعنی تم گران گران بچک حرکت بو 2016 جج بو کردان برا بجوشو بگشبم ام نابرك كرد بدن ام دوسا باتام كن بله تماشاوان هجا ان هجام نابرك كرد بدن او بشتي نابر ام ديسا بكوما بفارقين آزات را ام بهبرانه